Kitabu cha Nyakati ya Kwanza mriango na mirongo miri. Rafika mwanzo wa mwaka mpya, wakati atawale mambo lao na kwenda vihani. Jua balongo zero jeshi. Akinonga nonga insi ya Amoni. Wonya akiiza uzingira mzi wa Raba. Ila Daudi wasala Jerusalemu. Baidi ya baku upiga mzi wa Raba na kiwa nonga. Daudi akihale yote ajia mtawali wao kula mokisoni mwake akiwa na kukala yere inauziwa talanta unga ya dhahabu na modani mwake mwere mna iwera tamani na makimvika Daudi mokisoni mwenyaki teka nyara vitu vingi sana kula mzini wale watu mareo kalamu umo akiamboza na kiapa kazi za kuhumira mishumeno masururu gachuma na masoka gachuma. Daudi waenda vifika izamizi yosi ya Amoni Nya Daudi na watu wosi makuu ya Jerusalemu. Baada ya gaga kwa kala na kondo na Filisiti ko Gezeri ndo Sibekai wakula husha kumwala gasipai reka lani mwenga wa wataluko lola mizitumi bomu yani Arafa na wa Filisiti makishindwa. Baada kupukigwa kondo nyingine na Filisiti Elihanani mwana wa Jairi akimwala Galahimi ndugu ye Goliati mgiti ambaye muhini wa Fumore Wero uhere muhi wa mfumi wangu huo. Kwa kala na kondo nyingine ko Gati kuruko kala na rizituri bomo ruro kala na mala mahanda hukaiza kila mkono na mala mahanda hukaiza kila kigulu mala mirongo miri na mane kwa jumula. Hina yore ni luwaluko lolo Rafa na yeroho ahukana Israeli Jonathan mwana Shimea ndugu ye Daudi akimwalaga atuane yore ni Arafa akula Gathi na malagwa ni Daudi na atu